Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. MDC ke Mauhati constituency ubak Charles Marngar hene kasngi ke Shitarik Ulber Arjar Arpway ulawan ra ya ke motion banetai ha ka dorbar mangtengga ka KHDC halor ke jingwan JBN jong ke jela Asam ya ke transit scam ha ke jaka ke badang hap hapo uput usam jong ka KHDC haraj marwet melim simship Ribhoi district. Ya kini kemotion la ai jengker shanru da ki weki MDC badru da MDC Shusi uba bindo lanong. Haba jubab ya kini UIM elaka uba jambor war ulayatu pemarsin yo ya ke jeng ujor na MDC katany uba Victor Rani haba yadei bat kani ke isi kalakot hajir yu acting sim melim usim karaj marwet badru ya urang ba snong ka khana para. Shushu ulayatu ro ba nakliang jong ka executive committee kalapha sadakishiti sha ka office jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district man pensange mardor yakni ke jingwan shna bi an jong ka jela Asam how put usam jong ka jela Meghalaya. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that this House do have a discuss the matter regarding the transit camp building constructed by the government of Assam within the jurisdiction of the Khasis Autonomous District Council, Raj Marwet Melim Simship, Ribhoi district. The government sim jong ka jing sokya ngawon ra ye kani ka motion baro ang itip phang kani ka jing yo i lang bagi social media bat ka district council ka don ka role ka bakraw ka bede kani ka kam syabangan kren sakman ngong ka kam te kala than ngatip ka council kala de bantho daga city saya Deputy Commissioner jong Ribhoi district tang bahadin Shivanai ro EDC 4 yo i city mga bad i MDC na longpo ngilai kendo i Deputy Commissioner jong Ribhoi district baragasin gamay kendo hadin balada ban isu Shivanai i city EDC ong 4 yo i city kalong ke basosi ngasusi ru mengayo jingtip bak city show chief secretary jong ka Assam government of Assam ka klempoi direct na district council bat kidon pateng namar baki snokya ya gani ka kam kilik penra kalong ke basnosi nakwa ru bantip bak district council kala ICT na show chief secretary jong ka jela Meghalaya ka jongi khnang ba mo Unia ban ai jingtip lengba jong uban forward so chief secretary jong ka Assam ka council kelara NM ye gede gejing ban ye kran baga state government ga jongi kini kir kompa city ga jongi i kumba ngis pendap rukom i kumba ngis pendap tang bantho ye ke city klam da bodin ye gini ke city ki banging latha hadu mentah kini ke jingtrai kini ke transit kam bala pentrai dekat sarkar Assam kadang ya syek hagi benai ki bala dem lawan panjungok hi dala de ngilap baka kam kelayat kumba 60 lan 70% hadu mentah kini ke kam kadang ya syek kalong ke basosi ban ngakwa bangin ye syairu hang ne ke house ke yeng ke badon buram ke jongi mano badai trai kini ke jaka ngasusi bagi jaka gi babun Raj Marwet lali lamlut iki sa Assam bad usim jo Raj Marwet ulale kat baman uni usim jo Raj Marwet ulati li lamlut iki jaka jongi kepada ke hak ke jongi ngaso wonong ngide dengan hakim yukum kini gi jai bereu bad ngin haban pensisa bang kot gi selagi jongi balang ngilap ngide dengan hakim kini gi jai bereu kum ke council kadiban wan bat pensisa bat sakawai nang ta pade kala judan na ke meeting jongi ke council bat ke deputy commissioner ki jongi nama babunsin ke district administration bat mangi ke council ni tungku barbor habi kendo EDC men kene kalau ongi nang ne syakmat kano ke issue ke baide bat ki border Fidei ban pentip lam yangi ki MDC wala dalek se pimla ban pentip se council kila ki don ki local MDC tu teneng ni ke jingkren jonga ngasutu bakambiang banga keren ni bagadi ke kamram jong ke council
banyak keren ya ki deputy commissioner ki de district administration namar bangan yu thu ye pi ki jing habordar bunsin ki kelas banga namar ba ke district administration kam ju pentip lam yang ni lada kilaj seki border area ngasgo ba kani ke kam ke balak kerki palap bakum ke council ni de ban sim ya ke jingkit kli bani kendo ya ke deputy commissioner ki jongi ban ni de ban ai gawe da gawe ga sur ba kata galong haba khamtam haba kilaj so border ki de ban pentip lam ya ke council kejing kelas ni tu ipi ha blok tu bat nga bat ke district administration ke jurba balai namar bagani ke strategi ke polisi jonga ke per bat ke district administration balai ke wanja kum ni kini ki jinglong ki balong kum ni ke balong benta ikan wara ke jingma ya ke hak ke jongi ha disputed ngan sodai ban ong ba ni hab ban leksian hab leksian ngai lade ngam jurak media su a disputed ha blok tu hinrai menta ke ke jaka ke badon hangtai wasnai ke transit kam daga government of Assam ngan ong ha ke sngi lara phi menjur lang baro ya kum ki khot juga council ngin ra daga bol dasar ban penpra namar ke hak ke jongi larang nginot kata ngindai ki khot jong ke ying ke badon pura ngihapan rah daga bol dasar banai penpra narang ngimnut kata kamu ni peni ba mangiru ni menjur ba kene gede Jakarta ke Assam mar siliang kene ke Surok National Highway la syai kedar bau de put usam juga Assam bat kene ke Jakarta basnai ke transit kam gede ke Jakarta ke joni ngalak perkhat marwe yang berdun kam bol dasar ladang ngaduk makanaru ngan penyok bol dasar bandai ban perai kini ke transit kam lada pi menjur lah Ustaz Deputy Sharman sa da kemen sim jong ke jing sokhya da kemen sim jong ke jing e ngawan rai kini ke motion ban ngakwa abake executive committee himdai ban hon ngamtip i deputy commissioner mentai la yo na em ke city ngasusi bahadin si banai ke city kampoi kapan iya ke jinglong irresponsible ke jongi ke jing bom sim kya ke jongi kum ke executive committee jen ladang ila budden ngatrai ke kam long kum Ustaz Deputy Chairman sa nganam keren sibon namar mangasutu baka phanghi ke dei kumta batang gawai kalong ba ngin haprai no kirki le ai no ladang yelek baro lai phongot ki MDC yang ini yelek no ban bu teng kam longsu kene gede gejing kerpat na kaliang kusonga on rai kene de kamen sim ke banga kepat ke donot ke ketang ke donot namar bai ki hok ki jongi ngilang du no ngam tip ke ai ke panja nang ni sakmat balada ngi island nginang ngi island ngin senang du bat kawai ke banga kwa bagi executive committee kan dek kalong ban sim mardor ya gejing bisa ya sim jong ka right marwet badai hang dek ban mano badai try kene ke jaka bat take action ya ki kalau ikat bala wai ramba hagi thangin ngari bari daga kes wai ru pora pok gohati high court kum uriu sima ban blok ya gejing tentur put to Assam daga PMGSY ka gohati high court daga order ke pas piamla ban pendidikan miskin tangwui bro oi ngasutu baga district council kadona ka rule bantre yang kam ka state kadona ka jong ka rule bantre yang kam henry ki main stakeholders udai uhimamlim bar uhima marwat nang tang maniri lam jaka nyang tang madia bun kam haga yodo karno teligi cases la register persya ka government of Assam dausi marwat karno teligi cases baga himamlim ka agency ka government of Assam halo ka jingan kupot upur sam jongka himamlim ladai ka very high time Mr. Deputy Chamansar baga district council shwa bakan intervene dalade lese nga banang
sport intervention lari ban Aisyah ka intervention use marwat wa failnya am ka petition banang bakani ka hapo ka himam hakarat marwat himam lim ka kum ka dulir jong ka himam lim jong rat marwat namanya ila dani long softan na try kamlong ada ka por bagarat marwat kadiban nyak sakmat daga petition ka besar nakalang jongi ngin salong mamla bani tersan lang ya ki jing sisya kat kum ki dokumen kat kum ki record ki bagitan bada ngin skam bada kalang ga setiap komiti kloi kat bala baka interben hak adli ki benta kawai kata jing lilam hak jing dei bak kendo siap sa kinong asam la banlong bakabar kolong ka inisiatif jong karai marwat hato karai marwat ka arum ya ka dorbar jong karai marwat banik parsha hakte po jaga sna ya kan ka transit kam na kami izin do bat kumbalong dau mobar la ka dei isti komiti ro hadin ka tu kan ki step taken action bang inglasiem tingila ya ka ban persian kan bala ban company step ya kan ka kam kenang baganam kata nama ngasnu tu ba kahima bat ka right kadon ya ka right katkum kateril dari sekejongki right from the British time nyemtip dona asam ya apo nagalan tangba kadaikan territories jongka himam milim hapo upur usam jongka right marwat bat ka asam berada Meghalaya ka feel ban protect kita kerja karo ngasu war kerekam jong ka himam lem badang kadai ka territories gitu kemla ban le klem ka jingtip jong ka right marwat ngasu ba kani ka kam kalong very serious mdei tang yau siem jong ka right marwat kan thok yau akding siem jong ka himam lem namar ba kajing khan juga district council kasong kajing khan juga senang kajing khan juga right kajing khan juga ima kasong kajing itu yang RR hendak iu kumba menta haga bekut ya bunkam tang hiki bom mentoy baraga bekut nginang longsok budung haga bubun ki benta dem sa dikti cuman sa ngajwa ban ajing mut lang ya ga step committee bala kumno ban tek serius kajing bukan kajing lilam sa asam baka juga por kajing bom sim ya kanu kajing sokit li daus sim garat mau rai marwat bagus sim jong ka himam lim ka kata ban ada nyimyo ka daw ka biang ada ngam lepan sim de kanu ka action bating yaro hapan sim namanga i sultanat bagus tu komiti kala sim bon ki decision ban sim ya karai persya i sim hal ka nongrim ka don nongrim ka tikena kadiri ka nongrim ka tikena bala kumnu ka right marwat bat ka himam lim ki haban long answerable swaba ka disungsun kanong answerable haban long answerable swagiti ngiru isolong answerable asia ini ka kamsil kolong lada nyim don ki dulir dokumen ke basal lan baga support jong ki hima ji gira kam dei ke besok higa di banyak sakman ni da di ban ai ka support presiden dengan sunat ke jing ai jing wanda jong ni MDC bat ngangit skam baga stu komiti ko balang serius la persiang ban snai kan bil koi bala ki banatemi ko bon ki benta ngasno ba hakalan bil pada don tam ban riam something ro ya kini ki jaga ki ba i ko man sadu no don kam ban include hakalan bil ka jongi nang bakal protect ya interest ka jongi kalong ka isu ya ka ba barok kari baga jaj benriu jongi ni laju ya kran man kapor ni laju ya pensengau man kapor hakabai dei bat kene ka border issue hakabai dei bat ka Assam interstate daladi nilai wan ya kete ka jaka ya ka ban inspect halor ka jing wan ban encroach jong ka sarkar Assam lengba ka jing sna ka jong ka ya ka transitkan bat ngila donru ke ji gendu bat ke DC banyak keren bakani andre adu menta ngimi i gono ka dakasin ni song komen nak oi galiang ba nagaliang jong ke council ke jongi kilap hak ya ke jingtip support ke sarkar Assam
Hendai kata ka sitiru ngangit bahadu takapor ke balik mangi ke 4 poin. Syausis ketri jong ka Asam. Nagane ka council ke jongi. But kani ka jing lasya nang lilam no jong ki jaka ki bebun jong ka jelah ke jongi khamtam ha ka bayde bat kiti ki jaka ki ba marhab bat ka gawati. Kalong ka balajur hadu kata-kata. Agi por ki bangadang kena akan mau bangalik syapung teranga syapilang kata syatei kajaga ka baki syong ki khasi ki jongi kade nadu natu nagawa ka badai ka bawan nang tu napo carali ter henry mentapat kajak ki babun ki jaka jong ketu ngi baga Asam kala simle lapoi hadu hasenda jong ka police station ka badan napo pilang kata mentah kui ka dau ka bangalayo ban ya keren baha bat kita ki area syatei galong bagi don kini ki tribe ki schedule tribe ki badon ka hak bantit jaka hamne hapo state ka jongi ki bomdei ki schedule tribe jong ka Meghalaya ka jongi ki dei ki schedule tribe ki bayo napo Nagaland ki wantit jaka hapo kani ka jela ka jongi ki dei ki schedule tribe ki bayo napo Mizoram ki wantit jaka hangne haka state ka jongi mentangi nang pengkre e kalan bil tip halor kata ka bentah hadu kanu kani ka bil jongi lu kala persyak nyim khang ya ka jing tip jaka jong kita ki weipat ki tribe ki balayo ya ka hok nadu ka 1950 lengba ka presidential order notification henry kim depat ki balayo ka schedule tribe nang ni na ka pok state ki jongi ki babon ba ki naga hapo pilang kata ki lathit ki jaka hante bat ki babun ru ki ladi bat nganut ru banong ban ye ki khasi ki jongi ki bun da ki weipat ki tribe ki badan jaka syakiti ki jaka bat kani le se gadi ka wei ka ba ka council ka jongi ka de ban high command bat yo le se kani ka tan sit kamru kawan urlong kawan hap halor itai phang de kum ka council ka ei ka lat ka lenti ka ba kum ka council ka de ban le ngasno ban kentu ya ka executive committee ka bamenta kampat dir ka po ha ka balade ban khot yang ki raj ban ki sim ki badan hati tu ki jaka bat ki wiru ki jaka ki bahama ki border area bakin wanle no klo ya ke land record hamtam ki jaka ki badai jong ki rusimet kenang bangila ban sutu ya lau jong uput usam kumbaong iwe ne member na po mau kha ngimla bantip yo ka tu jaka bagi biru strategi ong BM ka tu jaka jongi kamdei kadi jong ka Asam namar bangim don ni ka kot kesla ka babiang namar kata kum ka council ka badai ka custodian halo ka khando ka siap kala dei ka por ya ka bangin khot lan ngin penbor ya ki pai ba lengba ka bor jong ka executive committee ha ka ban le ya ki land record nang bangila banbu ya uta uput usam ubati kena lasya lisisi ladra kami ke kabanwan encroach selang bagawai ka state sagawai pat sagani ka jela ka jungi ngin pet ya kini ke jingjia kidau ki ba khambon kidai na yeng la jom nala ka jom ka yeng bat la ya keren ya kata ba ka hima karak kira ketilang bat ngan keren dekat basyai abagadon ke jinyo nong yo pisalang ya sam lang ya bam lang bakum ter tedai ne kita kadau bakita ki wei ki bayawan hang thi banyatur banyo ki ndo siam kedai kadau bongsan kedai kata bat namar baki nong sen syar nong jungi ki nong sen syar raj nong sen limaru ki don mentalang mentah ngatrai kalau ada ke puat ke menengkong bantok kit no ekene bantok kit benya ekene kamdai syo ke tu ka sepora silentar put dai syo tang ka barwet ka pilang kata syadu samai kuli satu sya pathar kuchi ki jaka ki bardai itu ki jaka ter kilawan lut ki na Asam ban na keleng na sabar na Asam ru namar kibun ki situ
ka klau ru don ka dien ru don siap ru don umau ru don menakani ka mi tip mano ba mi be ya no rum tip tambah kal don apa deng jeng nong ti mau bat ki nong persya ban ti mau kum ta be ubam dai hok ru kam trai ule trai bat kum ta ter teng trai ta ka dikawai ka ban kong ka bangin hab ban investigate ban pha no yaki officer juni ki ba tikna ban pe ni ki ke ba khoi ban wan ra ai report tikna ka ba ar ka point ka bangamut ban hajimut kalong fi kedik observation na si wan ra si ka cintip juga yin te jing hajimut kalong ka ba khaddo hak fi kan ni nadu 1985 kawan ketua Chandrachud Komiti kebanyakan menjurlang kepada ko Sarkar Assam dan Sarkar Meghalaya the YV Chandrachud udah Chief Justice retired jangka Supreme Court of India bat ka wai ke komiti kepada lang Chief Justice jangka Bombay High Court dan kapur bat wai secretary lainut ki lai menjurlang dak Sarkar jangka Hiteswar Sakia jangka Assam tu kapur Meghalaya Kapten Sangma lai thungi tu komiti how 1987 ka submit ya ke report kata ka Chandrachud Committee ka report baka submit ka Chandrachud Committee ke sulong bai tangkat ni heard the views of the government of both the governments of Meghalaya and Assam layak semua baka Meghalaya ka yang hakanung rim jong ki hima kasih boundary untuk ki port hima kasih layak semua pan ya ka views jong ka Assam baka Assam ko ong bangi yang deka Constitution of India nama 1971 kalau dawan ka ketuga Northeast Reorganization Act tu Assam uyang hang tu by Constitution Meghalaya uyang nadu na kapor jong hibakasi ka Chandrachud Committee ka klamong ay isu klam suggest ay klam propose ay sulong kumba las ngap yaki bat kini gilong ke bangilap ya ka jingkren jong Assam Meghalaya musim don jingbut dien hadian ke 1987 musim don siu ka jingbut dien what's the name sulong malu mala musim don siu ka batikna tinggi hang ni menta lasu renjan ni ke kam ha gitu gi baya song hang tu ha gi baya rung hang tu unong penyat kumbala ong matne nak snong karat ma ba kom ta so si ba kini long ke na propose sama kata kadau kumni namar kata kapor bu kapten sangma la yo snow bulalit ban ong ba pe ni don kini documents na do ke ma kasi la don documents wa Hiteswar Sakia wa you keep the documents with you I will keep land with me me bu me ki kot selagi dulir kando te kando berna tengah propose kumni mentah bahkan kudno ladaka ye gaya hab jumut balai bengim yale lang ke all party committee sya government nginya songlang nginya le kendo lang all party benginya kren kumno banwan ra ya ka lakumno kai ke bagati ban mi ni talangi ya benjur di kata kamu mo nyari lang naka house koi komiti banyak kendu government but pressurize halor juga de ke subject kadon ke jinge don tilang jop national tekai bengamut banai jimut ongne nganum da sim than sibun kapor ke sulong ba ngidamot banwan ra kalanbil paniada ya ka khandau syap re hangni lapau syakida ba us imrai uwainaki local authorities kamot ula khabrep ki khmat ula plate kisko ula khan kisko uple tan kapla te uklam khang uple lapau syakida bagi khabra ki khmat u khabrep kiskor u set te uple tan sentur kapla tengah so banai jumut ya ka isi bayakane deban leno hapo sitayo ban conduct inquiry mano balai anusi mano la ai
lada day ba usim marwet udon benta ngatrai ka don ke provision ka land transferat ban simak sen ni ubri lada ki klik nong sensyar kilong kinong de ya kar kendau ke syab jongi te manu sopan panedai tengah snow na isir kai ba bantip ba une us klik nong sensyar udai ban uwei u brio u bande ke jai bandrio bande do ya kendau ke syab kumno kat kene ke jingtai ula ban sabjar kemut kadon ke air ke belah penlong yu ban sabjar kemong yu un khabrep khmat bu set ikskor te yuni ubrio mbe syo ban le tangta kat kum ka an hapendan kam banganga kerpat yu siem ngatrai marsenap inquiry budon keti yang uni ubrio ab suspension pada suspend dari ban penihat wasada deki criminal proceedings ban siem baula set kelai kejak benreu nomor kani kedai syai kedar ke right marwet kambe ke disputed area syai kedar kadai hapo uput usam jong keri kebri new trap so yu new breu de banai nuksa balada dang dam chu kum kini ki beriu set kala set syukor kejak benreu bekini ok jing sereng ke bakla nyesong ni banya tai ke banya da kejak benreu lene ke jinga tai jongi lada kum kini ki kle nong sensyar ki bala penkup bore ki set kala set syukor kejak benreu tengah trai uni ubreu ladai ban simkhia da ki isi na trai hapo shitayo ne khatsan singi de selame de ban pendat ki inquiry bat ladat lap bau ni udon bentah kani kamat yu ni brio hapai da ka nuksa ka ba ka ba kiwiru kinum nocho na sultan hitam de kumalai jumot ki member lada don kam bangi brok all party meeting bangi ne lek mane kendo yo chief minister ne yeno ki bor bane keren gene ban pensange ni nabil ni don hang ne ho lala ki jong ki seng hima kare nam ta kejak benreu milong kowe kawan saka jak benreu hakmat kowe kawan hadir lada ngimna beneda kejak benreu dan jeng mut mustadab ti cimansa mengini long kinong mikmat sukin yang king dorba ada sokya kembang member nama hoti ada sokya banyak slow bakum kene kejak bila balik tahu mengi ke transit kam hang tiap asam ngatrai la syate lor berakhai hang ni penkenyan ke bomon le ke bomon nomor kini ki klik nong sensyar shu thangnya ki dak tangka kilasya delo dia kalawai ke pateng lele dengan so tang ini mesti cermansa kerpa de kisi pencim kia kini ke kam kini ke de menlong hakmat do ke kam masuk ke session ngatrai deman don ke inquiry banwat lada uni seem jo karai marwet bat kiwi bedan mentani jo hima meliam ru de bancil so tang ita mesti deputy cermansa ke border issue kadai ke state issue Tenrai kalongpat kabadan kam hadu kata-kata namar kakta ya kisnong kitau ya ki rai ya ki hima but ya ka jurisdiction jong ka council ka jongi kani kamat kabidai but ke encroachment jong ka sarkar Assam bantai ya ka transit kam hangti apo khanapara ka bahap apo upot usam jong ka raj marwet apo ka himamlim Master Deputy Chairman Sir kumban nagalyang jong imobar baki member kila keren ya gani kekam da kajing snokia hadu kata nga nut banong Mr. Deputy Chairman Sir bakat nutam nilai nagalyang jong ka isi kabadai ban sim sakmat ya kajing kit khli hagabidai bat ke jurisdiction jong ka council ngong deputy Chairmansar bangis ngokia hadu kata-kata ya kene kakam
Kalaupun kembet threat ya ka executive committee hakapor kaba ngim sempoi berkat daga baburam bar sengoburam ya ulokal MDC ubadai WM jungi iba Victor ini haga arputrik jungu benai Oktober habangidan ya kejingelang jung ke executive committee ilawanra ya ke agenda note haga bedai bat kene kekam bat haga agenda ka mai lawanra ide buru yakini ki kenten banagalang jong ka isi kadaiban ai ya ka strong warning to this aim of Right Marwat and the headman of Khanapara for not taking step on this issue. Master Deputy Chairman Sir, kanika jingtay ya kanika transit kam hapo Khanapara kalajia kalasdang nadu ubraimat jonggasnam arhajar khatkhandai. Master Deputy Chairman Sir, the executive committee dakajing sngokhia ya kanika kam kalashim ya karai bayagan ni kekam on benchet haga ilaka administration hangakum wiya menchat ba ngan intervene ngan take step haga biadai banlap ye kijing sisa haga biadai bat kanika encroachment balawante ya kanika transit kam hapo uput usam jong ke ADC ke bahapa ke senong Khanapara ke mulaong Right Marwat badus melem hadin ba ka isi keladap bandrai Master Deputy Chairman Sir nagaliang jong kailaka administration lengba jonga uyam sisa ngim semla song klikti ya kena kekam namar ke kekam ke bakia kekam kayap ke jungi kum ke jait penriu kumba na penpau hakini kepor niki member badan buram bangidan hang ni kalong bangin yada ya ke jait penriu bangin penskan ya ke ridi ke dustur ya ke kendau ke siap bad ya uput usam jungi kum ke jait penriu. Master Deputy Chairman Sir, step ka baningkong ka banagaliang jong ka isi ngilasyam nagaliang jong kumwiya menchat jong ka ilaka administration rengkat wiya menchat jong ka trade wiya menchat jong ka arts and culture ngilalik dala ka jong kamat banjurip ya kani ka jaka banlap ya kata kejing sisa kumba lawanra dan member badan buram hakmat jongga isi Master Deputy Chairman Sir haka kendai terik jong bunai November ngilahiar syakatei ke jaka banjurip ngilakhat yurang ba senong jongga Khanapara ubadai wei ni kilendo jongga Right Marwat ru haka ju kapor Master Deputy Chairman Sir, den bang nilai kendu nilai toket, haga bedai bat kini ke jingjia, makwa ban pentepro siya kini ke jing, kepadan buram, ba omdai, tang haga tay ke jaka, batay ya ke transit kam, hendrai kidan sekiwai pat ke jaka, hajan jong ke Dreamland Park, haga balatay ru ya ki 5-star hotel haka ba kani kekam ketum kejing wat ke jungi kelong ba kani kadang-dang hapo ke kes Master Deputy Chairman Sir den bangilawan pai
marmar ni lakhat hajar saman ya usim wakting sim jong kahima melim ya usim jong karak marwet batru ya urang bak senong jong kakhana para hakat atrik jong benai November hajar arpau Master Deputy Chairman Sir hakati kejingkhat hajar kejing saman nagaliang jongi ke executive committee kita bro langut kikli nong sencar kilewan sepo office barhadin balayat sani bah yakani kakam nagaliang jong ke executive committee kala khnang bangila bansim yaki waipat kistat kumnu ban lap yaki jing syap baro ni lasim yak wai karai kalong ba nagaliang jong rang ba snong ka right marwat o ka rang ba snong jong ka khana para usim jong ka right marwat bat u acting sim jong ka himamelim kidai ban submit no ya ka complain ka written complain bat ka clarification ka jong ki siapa ka isi khnang ba ka isi kanla ban pun start no ya kan dekam banwat ya kijing sisa halor ketika encroachment bantai ya ketika transit kam hapo kajaka uput usam jongka district council Mr. Deputy Chairman Sir nagaliang jong kini kiklik nong sencaru kila ya penstat haga bangwanra ya ke written complaint bat ke clarification ke jongki siapa ke office bab nagaliang jong ke office Mr. Deputy Chairman Sir ngila sim ya kini ki step shwa yamenta bat kata galong ka ningkong ni latho siya ka deputy secretary o siya ka deputy commissioner ke DC jong ka Ribhoy district nakabenta bahkan pensengeno mardor ya kata ke jingwante bian nagaliang jong ka sarkar Assam ya ka transit kam apa uput usam jong ka KHA DC ka bahap apa ka right meruat bat ka hima melim kumbalong nagaliang imobar bakata ka city ka bangipha nang ni siya ka DC jong ka Ribhoy district kamsimpoy ya kani ngakwa ya ka ban pencai ba ya kani ka city ngilapha bat nagaliang jong ka office jong ka DC kaladat panjok pedang ya kani ka city haga arpulai trik udi sembar arhajar arpo kini ka longkat kum ki receipt ki ba ngidan ki record haga office omdei tang kata Mr. Deputy Chairman Sir ngilatho show Chief Secretary jong ka Government of Assam Dispur Guwahati nangta show Commissioner jong ka Transport Government of Assam Guwahati show Deputy Commissioner ka Kamrup Metro Pan Bazar batch show Director General of Police DGP jong ka Government of Assam bagi day ban pensenge no shwa ya katai kecingtai katba 4 penbait ya kani katba 4 penbait ya kecing kejia ya uput usam hapdeng ki atli ki sarkar jela kajungi kemut ke Assam bat ke Meghalaya Mr. Deputy Chairman Sir nagaliang jongi mobar ila dap de kajing sukya banong ba kini ki city kibangi ngito siya ka sarkar Assam Kim Simpoy rengi thu yupi hakamat kajing banagaliang jong ka office kala datban isu ya kani ka city nadu ka arpulai trip jong Disember jong ka senam arajar arpo bat lapha ya kini ki city lengba kapus
te ngingek skam bakini ki sithi ki bangi tho sa sarkar Assam ngi kerman baki lapoi bat nagaliang jong ka isi ka ap ya ka jubab hakabidei bat kani ka kam baragabidei pat bat ka jingong nagaliang jungi mobar la ngi laphanem sa ka sarkar jala ka jungi chief secretary Mr. Deputy Chairman Sir Nagaliang jong ka executive committee Nagaliang jong ki isi kalale ya kata kabadan kam nakabanta ban intervene ya kani kakam ka ba kani ka jing kentur pa put ka encroachment Nagaliang jong ka jala Assam Mr. Deputy Chairman Sir nakwa ban pentip syakani ka jing ba Nagaliang jong ka office ni ka executive committee dang hagini ki tayo ki balik no ka tayo ka bakhadu jong benai January ka arpun yang trip January 2000 arpuai ni layo priang ya kau kopi ka Nagaliang jong SP jong ka Ribohoi district ulas ai ya ka report siaka deputy commissioner Nagaliang ka deputy commissioner jong ka Ribohoi district kalatho siya commissioner and secretary to the government of Meghalaya transport department Shillong but ya gani ka ju ka city kila ai kopi sengi ka council hangni Mr. Deputy Chairman Sir Nagaliang jong ka executive committee dangmen ne suaban sedang ke session ngalakhat ki officer jong ka ilaka administration hagaba ni ngala ai jimut ki ba kani ka kopi jong ka report hakabe dei bat ka jingtai ya kata ke transit kam nginhap Nagaliang jong ka executive committee bangin haban pam ya ka clarification ya ki dokumen baro ki bayadei bat kani ka kam Nagaliang jong ka DC te namar kata Mr. Deputy Chairman Sir Nagaliang jong ka executive committee ngai ya ka assuran bangin sim kya ya kani ka kam kumbalas ngukia Nagaliang jong ki para member Nagaliang jong kaying kasam akajing kapadan buram kajungi kum ka council hakabidei bat kani ka isu oi Nagaliang jong imubar yong ba nginhapan ladadei bangin sim da ka bulldozer ban bulldoz ban dismantle no ya katai ke transit kam Mr. Deputy Chairman Sir Nagaliang jongi ka isi ngong namar bagani ka kam kadang suwan menta arbanai lai banai ai bangin ya swa dakalenti jong ka ai bat la dagadei bangin poi so tau putru ya kata ka por kan sabatai nakabenta ba ngidan ya ka jingket kle ban ya da ya ka khendo ka siap yau put usam jong ka jurisdiction jongi ka kum ka council put usam uba ka state ka itu kalong katkum kiput isam jong ki khasi state ki jongi namar kumbala penken mau di senior member jongi ba BM lanong ba ijukran ye gini ki kempem baswa bakanwan ke state swa bakanwan ke jela swa bakanwan ke district council ki hima ki jongi kila dan lupa dekis pasnan bat kidanru la ujong upod usam haka sencar ka khadar ka jogi te nomor kata Mr. Deputy Chairman Sir kedai ka benta ka bedai ka bamangi kum ka council ni hab ban sim khia ya kane na ka benta ban pene yo pod usam bat ya ka khando ka siap jong ka jaj ban riu ka jogi ha ka bidai bat
kejing kwa jing tip nagaliang jong I mobar manu badai trai ya kani kecaka tat hadu menta namar ngidang war ya ki jing sisa berkhot tat hadu menta kabangi ngitip katkum naga clarification ka komplain ka balawan nagaliang jong ka hima melim kadai try jaka jong kani jaka udai u Nathaniel udai uba Nathaniel thank you kaba ya kani kapata ka joku ladap ya kaban penskam nadu u arjar senam arjar khat kriyo kata agak gede tangka nila abang tangka dokumen ke peningkong kabangi yo den bangila take up ya kani kekam